What's up, my people? It's Zino. This is Sky Connect. My name is Zino. I'm here with my my brother. What is your name, bro? My name is Yoga Sabe. Say speak loudly. Yoga Sabe! Yoga. Yoga Sabe. Bro, ngiye kuririmba akantu nawe ujye uhita usubiramo, bro. Ewana nagufasha. Let's go. Narababwiye, 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 Narababwiye. narababwiye, Narababwiye. nagize nte Narababwiye. bro, nababwiye yuko ngiye kuzajya nkora challenge za danje from morning up to evening. Ndakora yaman tie content zanjye. Nababwiye yuko ngiye kuzajya ngenda mbahuza n'amaniga agiye atandukanye. Big up my brother and thanks to participate in my life. Ubu ngubu rero uri kuri Zino Gisi Sky, abantu barakubona. Gira ikintu ubwira abafana banjye, bro. Icyo nabwira nyine umusaza yadusuye hano iwacu i Bukavu, murabibona namwe nyine tu abafollowers nyine. Ni Bukavu muri Congo, bro. Ewana nkuko babibona niho ntago bibeshye. Ewana murabibona utuntu twa mountain. Ewana kari heza cyane. Ariko nagiye mpabona imisozi igiye itandukanye. Ewana nyine nkari ubona. Man, ahantu mutuye neza, bro. Ewana nta byahatari gusa nyine icyo navuga nk'abafana nyine bari kuhareba nabo mbashishikarije kuzahaza nyine tu naho bakaza kwikorera script za danje nyine umusaza. Amasasu muyirinda mute? Konjya numva hano ngo akunda kubona naringize ngo iyi boro nigishe ishungwe kisasu. Ako numvishe ngo hano hantu haba diyama za danje. Ushobora kwitorera akakabuye, bro. Nkasanga ni diyama. Buri iwanyu nta kadiyama ufite. Ziba ziri behind bro. Ntago nabyumva kuntu nta diyama ufite kandi uri uwo muri Congo. Ziba zizimbye gusa hari igihe zigaragara. Hakurebye nyine ntago ari kuburi buri wese. Batumye urebye nta byahatana. Ziba zifite ba nyirazo. Mwebwe muba mufite imizigo, bro. Iyi shene sigura ngaho umusaza. Ewana ni nk'aka M gahita wimanukira. Aka M k'amakongo mana ariko. Izi ni za gorode wavugaga none wabonye. Ni za gorode. Ewana for sure. Man, ibi ni ibyaha, bro. Ibi ni ibyaha. Urabona? Ewana kubera Imana man umuntu aba. Ese bro, kariya gasozi bakita ngo iki? Cameraman bereke kariya gasozi. Kara nyine mubona aratwegeranye n'Igoma, nyine urabona biraturanye. Man. Ewana for sure tu. Ndabibona. Aka hantu ni heza. Ewana ni heza wenda nko ku bantu wenda bashaka kuzahaza. Ahantu ni kuru man. Uharebye, bro. Jere mba naje kuberekana nature. Ntemera nkatega, bro. Nkajya muri Congo, papa. Nkajya muri Congo gushaka abatipe baho tugakora content kugira ngo mugire gute muryoherwe n'ibiganiro Zino Gisi Sky abashaka kugira gute kubagezaho, bro, papa. Man, nanjye nk'icyo nababwira. None se bro, come on camera. Gira ikintu ubwira abantu. Hari abatipe b'abajene usanga badakora. Niye nama wabagira ariko jya uvuga ureba muri kamera. Ewana nje nk'icyo navuga nk'abateenagers nyine turi mu giro rumwe ndumva twakihangira imirimo ku buryo tubasha nyine kubaka u Rwanda ruri fresh tu cyangwa Goma yanyu. Ariko nawe uri umunyarwanda nubwo uba hano. Ewana ni ndumwimukira nyine usibye ko mbona hano hantu ariho hari shape ya danje gusa cyo nabwira abateenagers nuko mwakora ibintu nyine bya danje byatuma tuva mu buyobe. Ubu turi mu buyobe, bro. Bakiga. Ubu uvuga nubu ukunda ibyana nakumvise. Ewana nk'ibingibi ibintu biri kuboneka hano ku mbuga usanga bitanejeje nyine nk'ababyeyi cyangwa government. Ewana ni nkuko nyine bimeze uko nguko nyine. Hatinze mu magambo rero nk'icyo nabwira abajene nyine tugomba kwiga nyine tukabona wenda amaburuse bamwe abandi wenda n'amadiplome meza tukihangira n'imirimo rega.
bwira abantu bankurikira bambwiriye bankunde bro, bambwiriye bankunde bakore subscribe ndetse n'amarayike n'amashare n'amakomenti. Nkuko mubona uyu mujene yatuvitinze nyine hano, murahabona hano i Bukavu, mukoreshe yandi like munamufollowing kuri Zinox Sky Connect. Ubu ngubu channel yanjye ntabwo ikitwa Zinox Sky gusa, isigaye yitwa Zinox Sky Connect. Ubu ngubu ngiye kuzajya mbazanira abantu bagiye batandukanye, baba abaririmbyi, abakomediye, papa dukorera live bro.